بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبتكم الله سبحانه وتعالى أرمنا الدفافة ونعمة ورقنا بنا أرمين غندين هفاعين غلمين هفاعين إتم مجليه إكمتكا هيد كوركم غابيس أرمنك الله سبحانه وتعالى أرمنا الدفافة ومن نعمة غنا عدد نكرلين الله تعالى وحي كرفافة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تبامهم الله سبحانه وتعالى نعمة غنا عدد قرآن أولنك مغابيس أي تبامهم نفانك من نون لا تحصوها صوبك الله سبحانه وتعالى دفافة ونعمته وكترين أرمنا إجني حقيقتك مدو نعمتك أرمنا نيجي نعمة جني ميغتم إله أرتكن الدفافة ورم مهم ورم أقبضو نعمة بس مشون تركموجي نعمتك دلوجي نعمتك دلكي لبتهم الله سبحانه وتعالى إنسانا جسمك لفافة ಕೂಡ ಕೂಡ ಮಸ್ಕೊಳೆ ಕಟ್ಟೆ ವಿಷ್ಣುವ ಕೂಡ ಕೂಡ ಮಸ್ಕೊಳೆ ನಮೇಶ್ ಮೀ ಗುಣವನ ಬೆಹೇಗತುಂ ಇಸ್ಲಾಮೇ ಶರಿಯತುಗ ವರಗಿನ ಗುಣ ಇರುಷಾತ್ತಕ್ಕೆ ಆಸ್ಫಾವ ಗುಣವನೆ ಮೀ ಗುಣವನಕಿ ದುಲಾ ಬೆಹೇಗತುಂ ಆಸ್ಫಾ ವ ಇರುಷಾತ್ತಕ ಅರ್ಗುಣವೆಂ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ಎಹೆನ್ ಗುಣವನಕ ಬೆಹೇಗತುಂ ಮೀಫದ ಗೀನ ಇರುಷಾತ್ತಕ್ಕೆ ಆಸ್ಫೆ ನುವೆ ಸೌಬಕಿ ಮೀ ಗುಣವನುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಬೊಡುಕಮು ಮೀ ಗುಣವನುಗೆ ಫಾಯದ ಬೊಡುಕಮು ಮೀ ಗುಣವನಕಿ ಮಿ ಮಸ್ಕೊಳಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹೇಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಮಸ್ಕೊಳು ಬೇಣು ಕೊಫಿ ಕಮುಗ ವನೀನಮ ಹೇಗೆ ಸೋಬಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಗಿನ ಗುಣ ಸವಾಬ ದರುಮತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗನವೇನೆ ಗುಣವನೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ನಿಯಮತ್ಗೆ ಗೋತಿ ಸೋರುಗೇಗೆ ಮತಿ ದರಜತಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ವಾಸಲು ಕೊದ್ದೇನೆ ಗುಣವನೆ ವಿಸ್ಮೆ ಮಿ ಗುಣವನಕಿ نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفافة وحديث بسفلقاوي ما من عبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا إلا رفع الله بها درجات أعلقو ميهكو ما بدو سماوك من ندي الله سبحانه وتعالى روحي ودقن نوافد واحك الدكفاني ಮಜಿಲಿ ಹೆಗ್ಗ ಹೊರಗೆನ್ ತನೆಗ್ಗ ಹೊರಗೆನ್ ಮಾಬುಡು ಸಮಾನಕಮೆನ್ ನುಡಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆನ್ ನಸೇಹತೆ ದೇಕಶವ್ಯಸ್ನು ಏ ದೆಕೆವನು ವಾಹಕಾಗೆ ತೆರೆಗ ಏನ ವಾಹಕೆ ದೆಕ್ಕಿಯೆ ಎದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕ ವೆಗೆಂದಿಯೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರುಸ್ಸವಾ ಫದ ವಾಹಕೆ ಕಶೆ ವೆಗೆಂದಿಯೈ ಏಗೆ ಸೋಬಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏನ ಉಫುಲ್ಲವಾನತೆ ದರಜತಕ ಸ್ವರುಗೇಗ ಏನ ಹೀವಸ್ನು ಕುರಾನ್ ಫದ ಮತಿ ಮಕಾಮ್ ತಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏನ ಎದು ಹೋಗ ಎ ಮಜಿಲಿ ಹೋಗ ಹೊರಗೆ ಮಾವಡು ಸಮಾಲ್ ಕಮೆನ್ ನುದಿ ಎದಕ್ಕಿ ವಾಹಕಗ ಸೋಬುಂ ಎ ದರಜೆನ್ ಏನ ವಾಸಿಲ್ ವಗೆಂದಾನತೆ ಮಿಕಮಂ ಇಶಾರ ಕುರವ ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳು ಫಾವೆ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹುಂ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಅನ್ನಾನೆ ಬೊಡೆತಿ ಬಿಯ ಫರುಬದಾಗೆ ಫಾಫತಕಾಗೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ದರ್ಬಾರನ್ ಅನ್ನಾನೆ ಬಯಕು ನಮೇಶ್ ಏನಗೆ ದುಲುಂ ಎ ಹುರಿಹ ಎ ಒಬ್ಬಿಯ ಬೋಡು ಫರ್ಬದತ ಫುಡು ಫುಡು ಕೊಲ್ಲಾನೆ ಏನಗೆ ದುಲುಂ ಏನ ಕುಫಾವ ಯೋಲಫಾ ಸಾಲಿಹ ಹಮತೋಗ ಸೌಬುಂ ಏನಗೆ ದುಲುಂ ಏನ ಕುಫಾವ ಜಿಕುರ್ತೋಗ ಸೌಬುಂ ಎ ಬಿಯ ಫರ್ಬದಾಗೆ ಫಾಫತನ್ ಇಕಿ ಏಕ ಫುಡು ಫುಡು ಕೊಲ್ಲಾನೆ ಎಮೆಲ್ಲೋ ಬೆತ್ತಫು ಮೀ ಹೇಗೊತ್ತುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಮೀ ದೂ ಬೇಣು ಕೊಫಿ ಕಮ್ಗ ವನೀನಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಲಿಬಿಗೆಂದಾನೆ ಮಂಫಾ ನೋತ ಫಾದ हमें को तल्लबत हम दन्न बेकन विदाड़ वगतुगा मी दुलकी मी देमियली खंडिये के हेगतुगा मी दू अळगොන් මෙන්න බේරුම් කුරවේ ෆදෑ නොබයගතුගා වෙස් मी दू අळගොන් මෙන්න බේරුම් කුරවිදා हेगොතන් අळගොන් මෙන්න බේරුම් කුරවිදා නැතිවේ मी දුලුගේ නොරක්කා मी බොඩුවගෙන්දනි එහෙමීමා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිකමන් ඉෂාරා කුරවා හදීස් කුරවා ෆාවේ وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ميهكو واهك دكفانه تنگا هورگن مجلي هگا هورگن ما بڑو سمال کمن ندي اين دكي واهك
kommehen e wahaka dekkumuge maqsaduga e mawduwa wahaka dekkumuge maqsaduga ena feshi wahaken nune bayko mihun dekki wahakege terega ena wes ege tere wade ena wahake dekki names dekki wahaka vegendi Allah subhanahu wa ta'ala nurussawa fada urhiwadi nugannawa fada wahake kashe ege sawbun ena edu e majili huga edekki wahaka ge sawbun ena jahannamage emme adi manzil taka ena vetti mundanete qiyamad duhum mikaman ishara kurwa imam ibn al-qayyim rahimahullah vidalu wafawe qiyamad duhum baykumihum annane heokamuge bordeti biya farubattakagen sawaba darumage biya farubattakagen Allah taala galunge terem bayko qiyamatuge mahshar maidanan annanete namas eduhum fenigen danete enage duluge sababun ehuriha heokame nitigenda tan ehuriha heokame fudufuduwegenda manzaru fenigenda nete sawbaki enage dulun ena arage faafata hoga sababun huriha heokame eoggina heokanta hoge farbadeta fudufuduwegenda manzaru enage loluge kurimatin fenigenda nete ehme lobeda kon dulaki mifada gunawane hegotuga algon beenu koffikam gabani nama algon menna waraggina guna manfaatake hoda dene libba dene gunavane adi nobagotuga mi gunawan algon menna beenu kor vejje kam gabani nama algon men jahannamage emme funa wasul koddene gunavane mi gunavaneki ehvima mi gunawan go sawu mifada hitama veri kamen algon menna kurimeti vedane tive algon menge jismuge eheni he gunavanta komme duwahaku dulan nasihat riwakaman nabiya sallallahu alaihi wasallam khabar debba fawe sahih bo umar sunan at-tirmidhi ga riwayat wa hadis basful gami onnani idha asbaha ibn adam komme duwahaku ala hedunu kurumu fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan ala hedun kurumu komme duwahaku insana ge jismuge gunawantan ek dulan nasihat teriwe e gunawanta dannave ittaqillaha fina timanna mennattaka Allah subhanahu wa ta'ala taqwa wariwashe birweti washe nahnu bika fahe timammennaki tibayat tabawa baykimwe timammennaki tibayat tabawa baykimwe fa in istaqamna tiba hagguge maguga ragalu gotuga sabitu hurujjikam gawaninama timammen vestibeni hama ragalu gotuge wa in i'wajajna tiba haggu magun ekkibawe nuba magagun hingafikam gawaninama timammen vesdan jeheni emaga kunne hemelobetahum mi gunawanta ves komme duha ko mina sehay mi dula de kama nabiya sallallahu alaihi wasallam khabar de wafawe so baki dulum do mi control kurani huriha gunawanta kebes do fasidu wajjikam gawaninama denge huriha den enaga huriha gunawantake enaga ata faya enaga lola enaga kamfedani ama ek hasiyar magun enusida magun dani do islah wajjikam gawaninama enaga ehenihan gunawanta vesdani Allah subhanahu wa ta'ala usawa fada magutakum hingga fadani kome kaslobetakum duluge afat haki duluge imtihanaki mi warabbodu imtihane waraggina beko mi imtihanu felwa imtihane duluge imtihanaki nota duluge mi fituneki alun minge tereng war rangalang ule mi hum namadu ko kirit Quran kiwa sunna rotaka chihifa mi hum wes mi duluge fitune salamen nuwa alun salamen nuwa manzar alun menna waraggina fene adihame gota bodati faafatakun rakka terevegen tibe mihum wes misalaka shirk kurma wakkan kurma zine kurma mifad faafatakun ekkibawegen Allah subhanahu wa ta'ala haram kurwa wa kantataka viti mikankamun ekkibawegen tibe mihum wes mi duluge fitunain salamen nuwa manzaru argumenna waragginen fene ama ifada mihum rangalang ule mihum wes namadu kon nimigen kiritu Quran kiwa nimigen kommes majli hegga huregen hama duluge kommes afatakan aragem fanuni nudeve manzaru salamen nuwa manzaru argumenna ama amuko fenna munde ema imam mi Umar ibn Abdul Aziz muslim ga faswana khalifa ga nama mashhur gen gosfa khalifa bidalo fani man alima anna kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yani mistakunna mihem niwani migota affage gunawantakun araganave faafatakun ekkibawe dulum
kurave fafataka mistakonna mi araganave sababu mi bayan koddevani vidalwani mistakonna mi gotak hantam mi kurvani gina mi hunnaka mi ihsasan nukurave dulum fafatakan araganave kama atum mihegge gaga nuhaggun jahafikam gawaninama ei faafekam ga mistakonna visne mihegge ecce mudale nuhaggun nagafikam gawaninama ei wakkan kurun kam ga mistakonna visne namas majlihegga huregen edakkala wahaka ei faafekam ga mistakonna nuvisne tiye mistakum mi duluga afatakun salamen nuwani duluga afattahuga terega algun men araganna waragina afattake danna bekalum kandalu wafawe ege terega emme furtam yoti Allah subhanahu wa ta'ala shirku kurum dulum shirku ge bastabunum Allah subhanahu wa ta'ala ya ehem faraitan ei hamhama gen ga faratek kama buna fada basta dulum bunum hame gota Allah subhanahu wa ta'ala ge deenuge kankamuge maccan ilmen nati wahaka dekum mi wes duluge afaitahuge terega danna bekalum himanu wa kame haram halal kiyum kankamuga ilmen nati warafaseham mihun kuramunda kame bay mihun warafaseham bunan mi halal kame ke hudda kame ke nur kame ke haram kame ke warafaseham gota ilmen nati bay mihun fatwa demun genda mi wes duluge afate hame gota khalagowon mihun na malama kurum furassar kurum haga kurum buli kurum mihun ge sirru tab bezar kurum mistakum fadiha kurum dogu huwa kurum dogu wa'dum dogu hekidinum debo odum ghiba bunum gazfu kurum mihun ge buluga zine ge tuhumat alwamum efada wahakata dakkamum gendium dakka kommi wahake ga kommes hadi hoturu lafze beedum kurum mistakunge aburan naragatum aburu katilum fahish wahakata dekkum fituna fasada ufaddu mattaka wahakata dekkum boda kama kiburore kamuge wahakata dekkum mi listuga himene afaitta mi huriha afaitta kenno mi hama danna bekono zikru kurawwa bayin afatta mistakun dulum araganna fafatahuge terega himene kandattake lebetahum algon men warab boda samal kan den jihen kurimes algon men engige midie midulan algon men rakkatere novej kam gawani nama algon men tibeni algon men tibej jihen waran rakkatere war khuturateri fattarega nabiy sallallahu alaihi wasallam ge irshad taka kirit quran ge irshad taka balal mahinga mifada afat taka aragan nami hunna huri wa'iduge bay basfurtan algon tilobetahunna hissa kollar migotum deenuge kankamuga ilmen nati wahaka dekkuma behegutum aswa hadis bas puleg gawnani man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma miha ko enaga khaya e kafir ettibaya ki kafir ke mifadem bunafikam gawani nama mifadem mukhatab ko wahaka dekkafikam gawani nama etanun salam wani ekeke eggotaki ehem buni miha ehem bunawunu miha eki kafir kam ga wegen diume eneki kafir kan nuwa kam gawani nama e bas raddu gendane e bas buni miha e kafir kam ga Allah subhanahu wa ta'ala ga darbaruga hande gendane mi bas waraggena mi war fasehen kurakame mione mi heki islam none mione mi heki musliman none dinum beru fa wa mi heki kafir ke mi fadem kafir milafzu waraggena mi hunge duluge kuriga onna bahem milafza ki vesnam esmi war khuturat tere nurakkatere bahem mi hekge boluga kafir kamuge ilzam alwati kamuge waninama etarun salam wani ekaku kamuga nabiya sallallahu alaihi wasallam mi khabar devani eme mis algum ne warabboda rakkatere wanje hen kame mistakon dinum beruko mistakon murtaddu ko kafir kurum mi khuturat tere nurakkatere masale mi kamuga algum men mi warabboda samal kan de hen warabboda rakkatere wanje hen furhama dalil take neti mi hegge boluga mi fada ilzamen algum men alwagen nuan ghiba bunwa behegotung ashawa wa'iduge bastan algum men emmes aloham nabiya mikirit qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala kan sifakura wafa wani ghiba bunmaki ay muslim akhegge kuni afawa mola maskando keon kama Allah subhanahu wa ta'ala sifakura wafa wani ema efada noba kame mihegge ghiba bunmaki ay mihako nettanigga ena nuruhe fada wahake ena behegotun dekkum enage kibaga huri kamegge wahaka geto enage kibaga huri enage akhlaquga nota sulukuga huri kamegge wahaka ena nettanegga dekkuma mikeni ghiba gunume mi algon men ham algon men ge majlihen nimigenen nudane mifada wahake miharu nudakka
mi miharu kam vegen gosfana algon menge majlis toge bilem miru kurun kamuga algon men demiha ko baddaluwa nimigen daruga kommes mihegge ವಾಹಕೆ ಏನು ನುರುಹೆ ಫದ ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕಾಫ ನೋನಿ ಅಳ್ಗುಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರು ಮಜ್ಲಿಹೆ ನಿಮ್ಮ ನುಲೆವೆ ನಮೆಸ್ ಮಿ ಫುತೂರತ್ತೆ ರೊಕ್ಕಾತರೆ ಮಸ್ಸಲೆ ಮಿಫದ ಹಡಿ ಮುಡುದಾರು ಕಮೆನ್ ಏಯಿ ಮೀಹುಂ ಕುರಾಣ ಕಮೆನ್ನು ಏನಗೆ ಮರುಫಾವ ಅಖಾಗೆ ಕುಣಿಯಫಾವ ಮೂಳ ಮಸ್ಕಂಡು ಕೆವುಂ ಏಯಿ ಮೀಹಿಕ ಕುಡುದಾನವೆಗೆ ವಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಸ್ನೂನ್ ಎಫದ ಫುತೂರು ಕಮೆನ್ ಏಯಿ ಮೀಹಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಗೀಬಾಗೆ ಬಸ್ತ ಬುಣುಮಕಿ ಏನ ಕಿಬಾಗ ನೆಕ್ಕಮಿಗ್ಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮಕಿ ಏ ಗೀಬೆನ್ನು ಎಕಂಬೆಗೆ ಎಂದನಿ ಬಹುತಾನ್ ದೊಗು ಹೆದುಮೆಕ್ಕಮುಗೆ ಎಮ ಬಯನ್ ಮೀಹುನ್ನ ಹೀವನಿ ಮೀಹಿಗೆ ಕಿಬಾಗ ಹುರಿ ಉನಿ ಸಿಫೆಗೆ ವಾಹಕ ಏನ ನೆತ್ತನೆಗ್ಗ ದೆಕ್ಕಿದಾನೆ ಎನ್ವಾನೆ ಗೀಬೆಗ ಸೌಬಕ್ಕೆ ಏನಗೆ ಕಿಬಾಗ ಹುರಿ ಕಮಿಗ್ಗೆ ವಾಹಕೆ ತಿಮನ್ನ ಮಿದಕ್ಕನಿ ಬಯನ್ ಮೀಹುಂ ಬುನನೆ em ena kibaga hurikamig giwaha ena nettanegga dekkun ei ghiibeki ena kibaga nekkamig giwaha dakka kamga walinama ei buhtan dogekkamuga nabiyan sallallahu alaihi wasallam khabar devwa fawani adiyas mifada duluge afataka behegutun nabiyan sallallahu alaihi wasallam khabar devwa fawe ekele gfan mi'raja ngara wadagen virega feni wadagen ne manzare bayko mihun eba mihunge niyafati takun eba mihunge moonu tahugayya eba mihunge me tahuga me matiga waki alamun geddiya manzaru ekele gfan feni wadagen nevi ehindu ekele fan suwal kurvi ma haula man haula ya jibril gfan mi kombaytoy amil nafsan mifada aniyatake demo migendani ehindu hadis kurvi haula alladhina ya'kuluna luhuman nas mibami hunna kimi dunya matiga mistakunge maska ulno mi hunne wa yaqauna fi a'radihim adi mistakunge aburan aragane hedi mi hunne dunya matiga eyye bami hunna haggu gendane azabaki mistakunge boluga zinege tuhumut elum mi bodati faafaga terega himeni genda kame argumenge terega mikam bismiharu fa unnani warafase kamaka ama tibela fahama miheke boluga zinege tuhumatu mena miheki mena gotakam ule miheke zina kura miheke mifaden hama mifada wahakada dakkalu maki warafase han evves birwer kame alrum menge hetu ganadi warafase han mi maskol talwala alrum men mifada wahakata evves warafase han ebadakkam names mi dannabe kalum bodati haifa faga terega himanu wakame mihegge boluga zinege tuhumatu alumaki gasfu kurmaki Allah Ta'ala wahi kurwafa walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina mu'minu anhanunna mu'minu firhanun ebamihum ekamum bariyevegen wa haluga ebamihunge boluga zinege tuhumattan alwa mihun e ufulani bodu egen wa bayam wegen wa faafayeke ebamihunga amilla nafsutahuga maccange ufulani deter jassa debo odoma behegotun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fa wa wa'ituge basul gawnani la yadkhulul jannata qattatun naki surge wannane bayen nune da qattatun naki deter jassa debo odwa mihun demihege demeduga ona rahmat terkam ga gulun ekwer kam ga gulun khandwalu mattaka e maqsaduga wahaka ufala mihun naki e qattatun efada mihun naki duha ko surge wannane bayen nun kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi khabar devani hadis kurwa fawe bay kantatte ki mu'minunge kibayn fenikem wane kantatte nune efada kantatte fenna mihunne ki mu'minunge terega furiham mu'minunge terega himene bay nune hadis kurwani laysal mu'min bit-ta'an mistakunnage ekeke majlis hoga badu bas buna mihunne ki mu'minen nune wala la'an mistakunnag ginegen la'anat di hada mihunne ki mu'minen nune wala al-fahish adi fahish wahaka ginegen dakka mihunne ki mu'minen nune wala al-badhi adi wahaka dikkumuga ginegen hadi huturu bas tabbuna mihunne ki mis furiham mu'minunge terega himenene bayin nune adives hama mifada duluge afaitaka behegotun nabiyya sallallahu alaihi wasallam khabar devwa fa hadis basulegga menani efarega nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mifada majlihiga mi zikr kuravani anhenegge wahaka ene ki war taqwa veri anheneke namaz qaim ko damu namaz rak'at wa sadaqa di hada girit qur'an ki wa ule salih anheneke names ene ki war du biha dunu ba anheneke waradunu ba anheneke du biha anheneke namesene ki warad taqwa veri salih amal takura amiheke hindu nabiyya sallallahu alaihi wasallam warfa sahen hadis kore bihi fi nar ekambule gawani jahannama ge
ekabulege wani narakage jahannamage enege huriha namadaka enege edamu namada ene kurkirtu qur'an kiyoma enege sadagatukum manfa ene kuri huriha hewkantattake batiluge midiyei huriha hewkantattoga sawaba darmage farbatta funduhudoge midiyei enege duluge sababun adiyas nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ambikabalu عائشة جفانا إفهرجا إكلي جفانا كإهن أبي كمبلك كمجوا صفية جفانا بهجتم عائشة جفانا مبدار وني إشارة كروا فكمنا كي ورانجس كلهم كرو بكمبلك مفدين إكمنايا نسبكم عائشة جفانا مبدار وني ملامة فد بهم مبدار وني هدو النبي صلى الله عليه وسلم وقتهم إكمن إنكار كروا حديث كروي لقد قلت كلمة كمنا دمتي بدار باسفلكي لو مزجت بماء البحر لمزجته एक हालिमा नगाफा दुनियेगा मिवा खंडुतकं अड़ाली विज्जिखम गवनीनम दुनियेगा मिवा हुरिहा खंडुतकं इकी फसाद वेगे इंगादाने तगय्युर वेगे इंगादाने फद बहके कमना दिन में ती विदाड़वी मलामात के गोतुगा सफिया रदियल्लाहु अन्हा या बहे गोतु एम इस्तकुन मलामा को फुरसार कुरमुगे नुबाकं हगा कुरमुगे नुबाकं बुली कुरमुगे नुबाकं अरुगमन मी इकी गंदनी दुनियेगा मिवा बिय बोडु खंडुतंग इकी तगय्युर वेगे इंदाने फद बहके इफद नुबा कलिमे के लफ्ज़ के कमना दिन में तिया विदाड़वी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअराज नरा वडागन्ने विरेगा हम फिनी वडागन्ने वी मंजर मी एकले फानम मी फिनी वडागन्नवनी बयको मीहुं तिबेगें मीहेगे अंग कफाला मंजर एनगे कंफता हमें एनगे कमी अंग एब कफाला एनगे लोल वळिं हराला फ लो एब कफाला एनगे नेफत वळिं हराला फ एनगे नेफ वसमा बुला हमें एब कफाला दिफरात उमस मीगोता कफमुं गेंदी मंजरो नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिनी वडागन्ने हिंदू एकले फान जिब्रील गफाना सवाल करवी मी कोंबैतो एकीवेगिंतो मिफदा अजाबे एमी हाय मी देमो मिगेंदनी हिंदू नबिया हिंदू जिब्रील गफान एकमा बहे कुतुं खबर देवी फइन्नहु الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق एमी हकी एना गेइन नुकुमकें कोम्मदुहा कोस बोडती दोगु तके फतुरा मी हेके एनगे एना हदा दोगु दुनिया के मशरिकुम मगरिब फोरा फद दोगु तके कोम्मदुहा कोस फतुरमुं गेंदा मी हेके मी फद मी हुन्नं हग्वा अजाबकी මෙලොවෙදකම් මියදු අල්ගොන් මෙන්න මියති වර ෆසහ මිකන් කුරවෙන් අල්ගොන් මෙන් ෆෝනු ගති බෙගෙන් අල්ගොන් මෙන් ෆේස්බුක් ගලියලා බස්කොලේ අල්ගොන් මෙන් ට්විටර් ගලියලා බස්කොලේ දුනියගේ මශ්රික මග්රිබ ෆෝරන් දහම සිකුන්ත වෙස්නුනගා mi fitune mi haru dunia matiga warak boda feturifa fitune mi hunna behe goton dogu wahakatan mi gota feturumaki hevima egota fatura wahakatan algun men hissa kurkam gawe shaya kurkam gawe stedu dogu nubala algun men efada wahakata hissa ko shaya kurkam gawe algun men mi wa'idu ge basul asdana kamuge biru eboy efariga nabiya sallallahu alaihi wasallam datura kurwa fa wadagan nawmon ekele ge faana akiga tibbe sahabin ge tere munafiqun ge tere bayako hagigatuga mi माइस गिफाना बहेगतुम वाहगतके दक्कम फशी माइस गिफाना की एकले गिफाना जिनेगे फाफे नारागन वन हिंदुगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले गिफानुगे मच्चा जिनेगे हद्दु तंफीज कुरवी बेकले नमस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनी खबर दे वाफे एकले गिफान वनी इखलास तरी तौबा यकुम तौबा वरडागे फे कोम्मेगस मी दतुरु कुरबम गेंदेवी मी गाफिलागे तेरे गाती भी बायको मी वाह कदक्कम गेंदी बला बला शे मी माइस गिफान वेगेंदी गोय एना अमिल नफ्स फदीहविये नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजली है वडागे एना अमिल नफ्स फदीहविये फदीहम गसो मिहार एने जिहुन हाल बला बला शे क्या फमिगोता माइस गिफाना बदु बस रद्वा फद बस्तहकुम मी बामिन वाह कदक्कम फशीमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकमन इनकार कुरवा एदेमी हुन्ना मी मुखातब को एकले फान मी विदाड़वनी एकले फान एदतुर मती का फेनी वडागन्नेवी कुणी वेफा ओय जनवारेगे मस्कंड फुल अलाफ ओय मस्कंड फेनी वडागन्ने हिंदुगा एदेमी हुन्ना गोवाले वाफा गेन्नवाफा एकले फान हदीस कुरवी मी काशे मी कुणी वेफावा मी मस्कंडों ते बामी हुन काशे
demme tiabami maas gefana behegotun ti dekki wahake ki miyevure mi kunyafa maskandu kiyoma vure ma no bayakum bodu kameke faafaya kashiyetiye tiabami hun demme ti aragati emelobedde fo mi dula behegotun asfa wa waiduge bastahuge tere waiduge hadis taka irshad tahuge tere hama detim baheti lobedde khunna mi hissa kolli emelobedde fo mi gunawan algon men rakkatri wang ebejihe mi maskol algon men tamal wang ebejihe algon men dakka komme wahake ki algon men eya meduga mi zimma wan jehene wahake algon men Allah subhanahu wa ta'ala ke darbar ga jawabdari wan jehene wahake envima ive komme wahake algon men dakka gen nuwan mihunna behegotun mihunge abura mi huturwa fada wahakatan alumen dakhagen nuane bayako mihunge fada wahake dekki kamuga ges e wahaka ehem farataka nagul kura bayaki alumen kamuga hadagen nuan ehmima mi dulen alumenna rakhateri bevijji kamuga waninama alumenna salam wan ehma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawe man samata naja hanuhurajjamiha ena najawajje ena salama vajje hadis kurwa fawe man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut mu'minun ge halatuhun nanjehe go midulabedu mu'minun katta qur'ane go bayan kurwa hadis kurwani tiyabaminna ke Allah subhanahu wa ta'ala sha akhirat duhan iman wa bekunama tiyabamin wahake dakka heduga he wahake dakka she ehin nuni hanuhun nashe hanuhun nashe nege ilmenne wahakata hagigan nege wahakata tuhumatan ilzamutan mifada kankabun tiyabamihum bariya vegan nashe tiyabamihum Allah subhanahu wa ta'ala iman wa kam gawaninama adi Allah subhanahu wa ta'ala panalu wafawa akhirat duhan iman wa kam gawaninama Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu vidalu wafawa wasulegga onnani insanage hashiganduge gunavane jalakallafa tanakallafa bandu koffa bawwan jehe kam gawaninama e haggu emme bodal libigem wa gunawanaki dule insanaga mi gunawanta hugatere gunawane nagafa bandukofa jalallafa bawwan jehe kam gawaninama e haggu libigen dane gunawanaki dule ehmi madanna bekalu vidalwani mi du de dorekum bandu fe Allah subhanahu wa ta'ala mi bandu kurwa fe Allah subhanahu wa ta'ala lavwa famani pratama de tum fatuge dorum yati bandu fe ege tura anekkaves de dappilage dorum bandu fahma de dorege fahatuge Allah subhanahu wa ta'ala du lavwa famivani ei mi de dor fahanala mi du beran kumejji kam gawani nama ege nurakka trikam bodu komunne warugada de dorakum rakka trikurwa Allah subhanahu wa ta'ala mi gunawan lavwa fawani efarga Imam Iyas bin Muawiyah radhiyallahu anhu ge majili hegga mi heko ghiba gunam fashi mi hegga wahaka dakkam fashi muslimek ge wahaka ghiba gunam fashi dakkam fashi ma Iyas bin Muawiyah mi bodu dannabe kale fan ekam wagutum mana kurabwa fa mi vidalwani ghazawat ar-rum tiba romanun nade kola jihad kurin heye romanun nade kola nuku muslimun ge lashkaruga tiba baverin heye ena buni nuneke baverin nome qala afa ghazawta al-hunud tiba hindin nade kola hunudun nade kola muslimun kuri jihaduga baverin heye tiba sindun nade kola me muslimun kuri hagurama ga baverin heye tiba turkin nade kola muslimun kuri jihaduga baverin heye min evs jihadga ena baver nuakama khabar dinumum Imam Iyas bin Muawiyah vidalwani tibaga nurakkalun romanunna hindunna sindunna turkinna mihurha bodati kafarun salama vejje ekamako tibaga nurakkalun tibaga muslim akhaya salamatan nuwune tibaga nurakkalun tibaga kairiga wa muslim akhaya salamak kaman nuwune mihurha bodati kafarun salama vefewani tibaga nurakkalun mihim vidalu ekalefan ekan mana kurvi Imam Hasan al-Basri rahimahullah midula behe gutum vidalu fawani mu'minun ge du mu'minegge duwani enage hituge furagahuge mu'minage duwani enage hituge furagahuge ene wahake dakkan gastu kurahiduga furtama enage hitan ewahaka genas enage hita sikunden ewahaka tahlil qur'ane tahlil koffa ege natija behe gutumus ena vistane vistuma fahuge dene ena wahaka dakkane eye mu'minunge sifeki kafirunna munafiqunge duwani emihunge hituge kurimatige emihun kafirunna munafiqun furtamas dulan anne chebunalani dem fahunne ege natija bedu ebe emihun visnan
ميس وربود تفاتي مسلمون جه عمل تهون جهني إمام حسن البصري رحمه الله سبحانه وتعالى وقت مسلمون فرتما واهك دككم غكورين كما مدوغا وستان دككن وله واهك يامدوغا وستان إيجي نتيجة مدوس مسلمون وستان مؤمنون وستان وستنا فنوني دين مسلمكو واهك نودكان එහෙන් නෝනිය අල්ගොමෙන් වෙගෙන්දානි මි දුලුගේ අසීරක වෙගෙන්දානි දුලුගේ අසීරක වෙගෙන්දානි මිගතා නුයිස්නා අල්ගොමෙන් වාහක දක්කාෆිකම ගවනින සෝබකි මි දොරතකුම් මි වාහකත බේරවජ්ජකම ගවනින මදෙන් අල්ගොමෙන් නකන් මි ලෆ්සුතන් මි කලිමතන් මි ජුම්ලත අඹුරෙන් නුගනවෙන් දෙන් අල්ගොමෙන් ජිහෙනි එදෙක්කි වාහකයන් සලාම වාම් වෙගෙන් කල අල්ගොමෙන් බුණාහෙන් සාලිස් දොග හදන් ජිහෙනි එද්දොගොන් සලාම වාම් සාලිස් දොග හදා සාලිස් උසුරු දක්කන් අල්ගොමෙන් ජිහෙනි අල්ගොමෙන් එරවන්නානි මි දුලුගේ අසීරක වෙෆ දුලුගේ ගයිදක වෙෆ අල්ගොමෙන් නක සලාමතේ නුවෙන් එහෙම ලොබෙදහුම් mi danna bekalum midula behegotun dakkawafa wahaka miyadu argumenna argumen hituhuri gotaka mi dulu mi maskol thalwale vidan argumen beenu gotaka beenu wahake midu argumenna dekkidan names argumen hadana ganna mi Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basur al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun eduhum qiyamad duhum alron beanum ha gotake midule thaluwen nuleven Allah subhanahu wa ta'ala midu thalulevan bandu kurawwafa midu alron menge macha eduhum hekiden alron midekki wahakata duniya matiga mihen tibege majlis tahoga tibege alron midekki wahakata go macha eduhum Allah subhanahu wa ta'ala ge izn fulaya ko midu algun menge macha hekidi algun men fadiha ko algun men jahannam ge thariyan illa la ema lobeta khum waha ke dakkaruga warabbuda samal wan jehen khasa ko mifada معلومات ge duniya zamane ge algun men mi dirulum gendani معلومات tan algun men nabawr libe kum معلومات ke sahha معلومات nun gina معلومات ke haqiqatu ga sahha معلومات ke nun ema ifada معلومات ಅವರು men hissa pura iruga warabboda rakkaatari wajhen hama eves vegandani duluge afait hoga terega algon men fonun efada wahaken hissa puri kamuga vies emima mi gunawanan algon men rakkaatari vejj kamuga waninama nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kura vifaden algon men najawan salama veven mi gunawanan algon men rakkaatari nuwa beenum ha gotam mi maskol algon men thalwala kamuga waninama qiyamad duhum algon men bettigen dani narakayage fun andawalka Allah subhanahu wa ta'ala algon men emen naki vestul rakkaatari wa bayakamuga lavash mi barakaatari red hoga laylatul qadri vilere hasil kurma gadala masaka kura bajjabir alunga tereng algun men emmen lavash amin wassalamu alaikum warahmatullahi